Modernizacija ribljeg trga u Zemunu ima za cilj stvaranje što kvalitetnijeg prostora za prodavanje sveže rečne ribe. Naš kolega Rade Ivković prošetao se do Zemunske pijace i tom prilikom razgovarao sa zamenikom direktora javno-komunalnog preduzeća Gradske pijace Sašom Rokvićem. Zemunski alasi su dobili nov, moderan i funkcionalan prostor za prodaju ribe. Pošto je Alaska pijaca prepoznatljiva ne samo u Zemunu, već i u celom gradu Beogradu, da inoviramo, da modernizujemo, da ubacimo nove bazene, da uradimo pločice kao što vidite. Ranije smo odradili odvod, popločili kompletnu Alasku pijacu, da stvarno prilagodimo uslovima prodaje, a i da građani se bolje prilikom kupovine osjećaju. To je jedan od simbola Zemuna, tako da opština Zemun je spremna na saradnju sa svim javno-komunalnim preduzećima, naravno u interesu građana, zato i jesmo tu. Obnova i modernizacija Alaskog trga na Zemunskoj pijaci, koja je obavljena uz pomoć opštine Zemun, samo je deo obimnih planova na osavremenjivanju i proširenju kapaciteta beogradskih pijaca. U vrlo brzom periodu gde ćemo jednostavno usavršiti, ubrzati i modernizovati gradske pijace, kao što su Vidikovačka pijaca, kao što je Banjička pijaca, kao što je Zemunska pijaca. Znači, slobodno mogu da ga nagovestim da u roku 6 meseci će to biti sve završeno. Zemunski alasi zahvalili su se na sebi svojstven način i iskuvali riblju čorbu za svoje mušterije. Poštovani gledaoci, u prilici sam da probam ukus ove čuvene alaske riblje čorbe koju spremaju zemunski alasi. Da vidimo kakva je. Pogođeno, tačno pogođeno. Šta je ono osnovno što bi ljudi trebalo da znaju kad prave riblju čorbu? Normalno sveža riba treba, koja voda, kako, šta, koji začini, šta treba. Znači, svaka riblja čorba se pravi na 1000 načina. Reka je čudo. Pored reke naučite sve. Sad kad bi nekome rekao da treba procediti vodu iz Dunava i praviti riblju čorbu, on bi kaže, alo bre, ti nisi normalan. A u stvari to jeste poenta. To je to što čini riblju čorbu i ukus riblje čorbe. Bolji uslovi prodaje svakako će doprineti širenju kulture konzumiranja i spremanja jela od ribe, koja su izuzetno ukusna i blagotvorna za zdravlje. Vidite i sami, i deverike, i babuške, i šarana, i soma, i svega i svačega. Sve ima da bi zadovoljili naše kupce. Jedan put nedeljno koristimo rečnu i jedan put nedeljno isto morsku. Znači, šta god poželite od rečne ribe, vi ovde možete na Alaskoj pijaci u Zemunu? Kad god hoćete, u svako dobu. Od ujutru pa do posle podne, oni su tu negde do 4-5 sati, koliko, 6. Ribarski happening na Zemunskoj Alaskoj pijaci i druženje alasa sa vernim mušterijama nastavljeno je uz riblju čorbu do poslednje kašike.